Ronaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Doktor, kumusta ang ti asawak? Doktor? Kasapulan nga maoperahan, misis. Iti kapitan nga panawin. Doktor, uray ka sa ti kadakkel ti magastos. Sige, operain nyo no iso ti pakaisalakanan na. Nga masapul nga pirma kay ti waiver, misis. Waiver? Anya ti kaya ti asawen, doktor? Gamutawan $1 million laeng. Ti makalasa ti sakit ti asawang. Anya nga mit sakit ni Arnold nga asawak, doktor? Bimtak ti pari na. Iso nga mamano ti makalasat iti kasta nga sakit. Doktor, saan na mabalin na saan na maispal ti asawak? Ti ama ti talong anak ko, masapol ang maispal. Nagpirmak nga rod manong nami kat kas advice dagiti mangangas. Masapul tinipasnikan nga panagkararag. Pinakaamuak manong nami digitalo nga anak ko. Nadaidin iti third year tinauna. Third year college iti kurso ng nursing. Ti may kadua kat graduate ng iti high school. Ken tinaudi kat graduate ng mutent elementarya. Pinakaamuak pa yung manong nami iti empleyado iti catering services mi. Ken ti food house. Tada iti tinegosyo mi iti asawa manong nami. Ngayon put up mi iti adong harikat. Haging kakadimteng tikastoy, apasama kiti biyak ni. Idilang rabi manong nami nga inangal ni Arnold ti sakit ti buksit. Ti amok kad gagangay laeng. Dahil ti man alam ti kakainom ti arak na kuna. Imit ibigat manong nami sanan nga kabaylan. Aging gangin tarayamin dito'y Batak Hospital. Kat kastamatan ti kuna ti doktor. Pinagpirmadak ti kasuratan. Tapduli kasta. Kahit magigasang kasat kami. Tapduma agbalay ti operasyon. Numunat ako nana. 1 in a million may saka. 1 in a million kanulaeng. Ti paispal. Iti kasta nga klase nga sakit. Manong name. Sad ka po na awan tinaramid ko no dinangipasnek ti panagkararag ko. Tinurong ko manong name ti simbaan ti ospital ti chapel. Tapno ramid tagkararag. Kad kabayatan na magbagnahak manong name rinugkya kung tinagkarkararag. Kamay nga bing nakastoy. Dagiti pasamak at dagiti panubok. Ngayon kam naskin nga lasatin. Tubo ak manong name ti barangay 12 ti siyudad ti Lawag. Pito kang kakabsat marigrigat kami lamentera laeng ni Nanang. Siyak ti may kadua nga inauna, nga siyak ti nauna nga babae manong name. Labandera ni Nanang ilinto takarpintero ni Tatang nga amuna matuminom. Ken amuna pa manong name tagbabae. Hindi makaradwara ko manong nemi. Iti elementarya, babayan ti tutulong ko kininanang aglaba, kin mapanak aglaklako ti karne, ijay atsentaan. Iti pa nag-high school ko manipod first year, aging gana iti fourth year. Insusurunak ni auntie nati nga adda iti kantin. Isot makaamu iti kantin, iti ingkat manok nemi. Sinusurunak may panggap iti panagtempla, kada ginaduma-duma nga putahe, mamirienda kin makan. Idi mat inak isa sa rungkar, dito'y paway, barangay uno manong, tadito'y, taga dito'y ni Nanang, kadada antik, kapag giganak, pambarag mang bambantay kada lulo ka ni Lula. Dito idi nga nagsabat ti dalan mi kini Arnold manong nemi, tani Arnold, taga dito'y barangay 1 itiya, paway manong. At siguro idi ang panagkursunada na, kadadamaten panagkursunada ti Riknak. Aging kang iti naggraduara ko niti high school, manong nemi, agiganak lapta dituyen,
paway, hinggang dan na bukel a relasyon mi ti asawa. Kaya kaya't naginanak kani Arnold, kay madalamay sa nga kapsat na nga saan nga mangayat kanyak. Hingga nagkalaysa kami, kadidi, tadan may sa nga anak mi, buwan no duwa ko nakuma. Napadasak tinapa nagtrabaho di Hong Kong nga mapagbitak lang. Saan ako nga nagsubsubli, kahit nadan kami, iti may katlupay nga anak. Aging ka manunay rinugyan min tinegosyo. May panggap iti panagluto, kan panaglako, iti mamirianda ken makan. Imuna kang balay di manunay mi, iti 10 pesos nga pansit, di pansitan. Karinderi nga pansit. Aging ka nga da iti catering services ti karuba mi nga sumursurutak manong. Aging ka naramanan, ti asawa ni Mayor Evangelista, ti supala Mayor iti pahaway idi, ti templak kat kunana. Ada, dakkel masakbayam, saknan iti panagluto, nirim lang. Apay nga sa mungo sa rin, at tadakin ka nga sursuro, sirib. Nga, mayab ka takaduam, tayo kay basahin, pag-trainingan sa J. Luna Training Center, iti La Union. Dahil din tinangrugyan ti amin, manong. Nakasursuro ako ti amin signan iti catering services. Nagtalinad palata, di karinderya, manong naming nga naganar, aging ka nga doon, di kiti customer bi. Dadaan kami ti kabukbukudan, nga balay, doon di kita ilugan mi, doon di kita empleyado mi, naganaran, manong naming, di kiti catering services mi. Kadita, tada, iti 3rd year. Inauna mi, agraduar ton, iti high school, ti may kadua, ken elementary, ti may katlo. Gusto mo tenti na pasama. Nagkarkaragak nga road manong na. Diyos ko, ispalang ko mati asawak. Ubing pa'y nagiti talong anak ming. Isong nga pangasiyo, Diyos ko. Ispalan niyo kung mati asawak. Manong Nemi, 4 nga oras ti operasyon. Ket idi erwardan ti asawak manong iti operating room. Madlaw ko. Tuksik kunada. Hawanan. Doktor, anya ti kayat asawa enday toy. Anya ti resulta ti panakoperar ti asawak. Ay ko, Mrs. Apo! Ti asawak? Oh my God! Milagro! Nakaringan ti pasyente! Ay, ebag oras tayo amin nga sangapada papagayam. Ito kung daway, kasi iti dati ngayon tayo ma-interview. No, sino na kita grand panelist tayo, na kita monthly winners tayo, iti lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kaya iso itintay ma-interview. Jok Mariro, dahil ito may kaduwang entay pa ng interview, kada iti winner tayo, ididamo sakbay nga naibasa. Kanita, tanapag-asatan nga winner tayo, iso iti 9th grand finalist tayo ni Mrs. Nirmla Miguel Sadio, iti Barangay 1, San Juan, Paway, Ilocos Norte. At ito itahan, buhay-buhay sagbay nga tayo, rugyan iti may interview kayo ko na, tapos nubalbalo yung naistoryahan, dati putpud nung kapasama kiti biyag da, pakablawan naman ni Nirmla. Nimbag nga malimte amin apo. May sakmet na pagasatan iti dito istorya ni Sir Nemi Luis, agyaman akta may saak anapili, nga nga bakit. Kas may isa nga nga bak, adot interview na, adot diti damagen da nga di na ikabil amin
Alakat rugyan tayo, no kasano ng rugiti biyag mi ken ni Arnold. Manipod pinagam amomi, idi Love Day Neighbors ako nada. Mesa lang nga kalsada ay mesa lang nga ipit tinagbetan ti balay mi. Kunam hindi damong interview ni Romla nga tubugad ja barangay Dos Lawag. When sir, siya, ni father ko, Miguel family, Barangay Dos. Since I was in grade 2, may kadwa akong anak datatakin ni Nana. Kada giti manungan. Ni Manong ko Joel sa Shack, kaya giti kakapsat kon. Halos since I was in grade 2, di nga nagkagulo ti pamilya min kasi ni father ko, nalaing karpintero. Oh. Ado ti amuna ta taranada hospital ket ison agub obrede ko ngem gapo ti patigmet ti ayat sa baling babae ala ket siguro ngem apay nga nakaaramid na pelat limang ading ko kunak nga rod. Di bali pito kay Wen amin. pito ka magkakabsat ngem ginebak di jayan. So nga diyan nga nang rodi akti amok ti rigat ti pinagbiyagen. Amok amin nga arami din. Kas inauna nga babae, Wen, kasi nang tinutulungan ni babae, mother mo. wen, tinulak ni mother ko, agla bandera, inaaglakot karne, idi nalpas de jayen, naggraduar kami kay manong ko, nagyagang kami jaing katen, nanti nati nga Miguel, de jayen. Hindi tinagbasa kami ti high school. Wen, high schoolen. Gaputa, adamit nilulak ken nilulok, salpaminsan inak mo ti jay kasta, Jabar jay paway. Mhm. So, idi kwan, gapot tagkaroba kami ken Arnold daket di nga nagkita kami ti Love Day Neighbors ako nada. So, Okay, sakbay nga nagkita kayo ken ni Arnold. Iti panagyan mo iti upat nga tawen nakas high school student. Iti nga nakasusuro kat may panggabiti. ado aser ti nasorsorok kasi ni antik nagkit-cater mit imuna iso na idin. Ngem na totally mat nga detes ay amok amin kasi ubingak pay kadejay ngem no pinaglutuan aramid mi amin je kantin kasi dejay kadakkel tingkat nga kasi je CCI ket dakam ke manong ko idi ko ti para luto, para tiyenda, para was out ado nga obra sagpaminsan nagketermet na antik sumursurot kami met dejay. So, May ano kamano ka ida gamamo kay kin Arnold. halos second year high school sa Pay lang. Ayun. aging gana nga kastagat adamit nagdatong di ko kanyak diti ko na mga rod circuit no mabalbaling kat awang pala dagijay ko mga bambanag ta amok tirigat. Hindi naggraduar ka ti high school and awang peti nagkinaawatan nyo kin Arnold. Awang Awang pa. pay. Hindi naggraduar ka ti high school. Nagar-arem lata aging gana nga nag 18 years old Kada nga 18 years old mo, ano trabaho mo di? Sir, di ba diyan kat inalam ti food trades, cosmetology, Oo. amin de jay. Iso nga, since nga, adobrak ka di jayen, nalayak pengag manicure. Nalayak manicure ta. Diyan nga rin kat adot nasurusurom ka di jayen. So, hindi, ni antik, alam ko, amumat ti balasa nga baket, aging nga na nga din na nag-asawa kay na uncle ko, so, palalot ungot na di antik ijay. So nga, kuna ni Arnold di ko akit song batan nak ngamin tapno no di ka magulgulwang ken antim kuna na bay kanyak hindi ko nangem kunak met agor ka mampaylaeng kunak Mostly, di naggraduar ka ti high school and hindi ka paway nga wen diyan. pawayen. So di adamit kastak adamit trabaho kidi ko nga inagmanicure ore adaken antikat matulong ak isona. Di mo lang tandaanan no, anati petsa idi sungbatam talagang on kayong kin Arnold. I think 1986 kasi ni antik naganak isona that time met paborit nan Arnold. Alaban na Arnold amin dito Arnold jay ay kat kunak mat kat dito nga riknana kat kas na din sabat umaday tirik nam kanya kon ta umas asidag ket umas asidag kunak nga rug Aging kan. ganda relasyon. Aging Mano ka taon sa ba nagkasar kayo? Idag kasar kaming ket April 7, 1988 sa ko niya nakdianak ko ti September 20, 1988. Baka nakaala ka siguro Wen, nagkasar. Muna hanggang nagkasar idi ka. Hampay nagkasar kam ti April 7. Agad ko so adda kargargaan mo Adan nagkasar ka. atay limlimed mi kan anti. Ayun. Namabuteng kami. Okay, ore no, okay man lang digiti pa. Pamilya na.
Ken ka. Okay da kanyak. Okay kami agpapadaamin. Ngem, tengarod ko na da nga, no, da ilimlimed mo, Okay. narigat mga, deti parwarem. Okay, ano Already mo aramid ko parwarem da Ano ang kasya. trabaho ni Arnold? Tata, driver, partner, Idi. idi. Ay, ang taltalon idi ko, sir. Nalaing ti taltalon iso na idi. Naling pa ka tumalon kayo ka. Gagangay lang. Okay, kalpasan ti kasar, next, sumarunong da, tawen, inyanak mo ito inauna. Oo, inyan ako, Jamaica 2, tapos nagsipong Jamaica 2. duwanak. May, ay, ada pa intriga, napasama ka da kami, isong ibagbak na DJ sir nga, kontrabida ti biyag ko DJ ipagkuta, from Paway to Lawag. And that time, ni lakay ko, palubusan na kami ka DJ baby, nga awan pa'y 1-year-old na nga mapangka magbakasyon di balay mi di Lawag. Dito yung katagpepesong istorya. Hanggang nga nagapak yan Arnold, awanti gapming agpadpada. No di kat si palubos kanyak nga mang mapan iji Lawag tag bakasyon kami kini di anak kong hinaunaan. And that time, di ipagkudya ka mo, no, basol ko kanya na. Tumalaw ka ko na kinugtog. Okay, ang di mo ba naman na, hanggang nagsayat, kiniipag mo. Agsayaat kami, pero mesa lang ang kamali, siyak ti pinabasol na. Balik Nga awang basol nan. Kasla hanggang una agsayat. Wen, di jaya. Talungan na ko nam. Inyan ako ni Arnold dyan, Talungan na kanat na kita anak mo. Arnimel, Arnold Jan, Ken RBK, tapos niya Rihanna. Rihanna. Wen. Hindi, okay. Kasunod nga nadaan ka iti catering service kastoy na, sir. food house. Ni Antik, napan Hong Kong, tatan, nangipatak der dati association, Pawinyos Association of Hong Kong nga catering services. Tatan, handa pa, syempre suda dito pa ilaan mo ito brand. Ket syakit at experience ko from first year to fourth year, ket isin ito obrami de jayen. Oh, more than, Tatan, inayaban nak nagtrabaho dyan, nabayag basit. DJ karuba ming agkit-cater met lain. Okay. So, gaputa ni Ma'am Nenoka, magkikita na DJ, inak pinang man manicure kanya na, tapos daramanan na DJ, luto mit DJ bangir a catering. So, DJ yan. Ngayon, tinakaalan na ngamin nga mawanak ka DJ nga trabaho, family, problem da. Ang kamsum-sum na awang bibiyang kumit ka di ka DJ. Ngayon, tihan na kayat ni Arnold, DJ hamunang nangyag kanyak, nangyag buka da kawadang awang basol mo. Okay, ang kanto makmapanin. Nag-training ka, pinag-training ka. Iti bangket, ape awang gamit gay, may jay, kaso businessen, kas jay. Naging ka na pinag-training na kanina yura. Agure ka mga yab ka man, tika duamteng ka jay, Lola Training Center. Lola Training Center, jay, Agoo La Union. So, de jayen, ada siguro 2 months nga nagbasa kam ka DJ, nabayag. Okay. Aging ka, isot ng rugyanan Isot ng rugyanan, di sumang patak nga. Ano na ganat catering mo? Arjan Nerms Catering Services. 22 years old na yan. 22 years and sir. Okay. Kanong anong rugi nga kaproblema ka nga natagsen unay, ito ko natin nga panlubok ni Apo Diyos. Idi third year, DJ anak ko nga agbasbasat kina nursing Northwestern. Dati may kadwa dati high school. When high school, tapos ni Arnold Jan high school, ni RBK grade 6 met. Oo, gigidanda nga graduar ka DJ diket. Hindi mapasamak nga When mapasamak DJ. Sige, dati talaga iyadog ng istorya na. Among DJ jak pulos malipatan DJ nga nagadot ti kayat ni Arnold mapasamak ka DJ kay suna nga lalaki anak putot na ken DJ ni RBK nga agid na graduar. Ala anak ko parchang kantot baboy, iketer ka, kaso ngayon sa bali met ti na partin ta met baboy, dahil met buksit na partin. Kasi nga napasamak na jay, sakit ti buksit nga gagangil at ibigat. Tirabi lang ket. Dito na kami suot nga, diya ka mo ni bagbaga na. Apay anak ko yung nasakit buksit ko, kunana. Idi wang kat ingka pa doktor, madi mayatlat pa lang. Idi kabitan nan, na talaga nga kayan, nakayan. Idi apang kam di ospitalen, 7 o'clock ti bigat. Aging gana nga 1 o'clock ti malem, ikastate man dito NGT ko na ni Dr. Coxon. Pandakat idi isaksak da circuit daramet ti rumor NGT nan.
Iso nga intartareda nga opera and dejayen. Okay. Pag pirmanta kan sa tiweber, Pinagpirmada kon, pinasrekdak PJ operating room, binadwandak ka detebado dan. sa Yung apay anak ko na da. umay mo kitain tap numapnek ka nga pinastrekdak ijayen. Apo makitakmot amin kat anakad ti sakit na ako nakadaka doktor kat hemorrhagic pancreatitis. Nga one Nga DJ lipay na pimutok ijay Nga manulan di makalasat. manot makalasat ka DJ serta sigun ti istorya do doktor kat walo nga pasyente tinapa na natay ka DJ bait ka Dan Arnold. Kasano nga sinagabam mga kumadre jay adda iti ang harap ti patay nila kay mo anak kasano nga sinagabam na jay nga. Idi na operan ibaga da toxic. First in 12 hours ada jay ICU so na. Ag-compute damanen iti additional 12 hours to make it 24 hours DJ. Ado nga linasat ko DJ nga oras. Tapos idinalpas di 24 hours check up damanon. 1 week na di operating room. Ikunan doktor kanyak hangga pa lang nga mangnamnama ka detoy. Panakalasat. Oo, dati one week na. Idi ada 2 weeks na ije inyakar dat room nan. Isupit ng ibaga ang jakayat ije na pudot kahit ko dyan nalamiis kunana. Ala sige agkasta kalat nga ro din. Ag semi-private kalat nga ro din so pinagpirmadak manen. Idi may ka second week na DJ yan sir. Ada may sang arabi impan ko DJ t-shirt di abay na ken DJ t-shirt. Nung masapul na bultaken nak kasi makaturog akmet ko na. Batwen nak ko na. DJ t-shirt binatunak ngem dinak na bato ta DJ t-shirt nagtaltalatal nga napan ijenti sango, gentiri daw. Ngem di t-shirt iso napan jeropak. Hindi makariingen ay makariing akon insinyas na nga detoy left and right na pimutoken ken detoy operasyon na as in nga blood nga press blood tiri pimutoken. Kung nakit ni apayan ko nakanya na jak ammo ko na nagalumamay di sa una. Ngem ni kayong ko adda jeng nga maturong met. Tatangkat makitakit dati agkuyag jeng perme nga from agchichilen from 10 o'clock 11, 12 agchichilat ta kung nakit napang ko imbaga nurse ikam man iti hat timpo iji pusong na sa mo alternate tinalamiis ko na kung nakmat kat naramidak dito kat adatan samat nga agchill ko na tatan nakitak di karuba mi adda asete de man sa nilya na inikak dilikod na ngimti ko na kinay apo Dios apo ko na aroy kat adda do doktor adda nurse ditoy awan ti kasken lakin ka nga umay ka kanyak ket tulungan ta nila kay ko nga mangistimar kanya nanu kasanot aramidek apo ko na tatnan ni kayong ko manong mga lakaman tibote ta ipamudeta napudot adanom indatoy saka natapno no bumara kastamet dito asete de man sa nilya tulungan nak mang kabil iti likod na tapno no agsardeng di pinagchill na kuna. Idinalpas kitakit alas 12 madimit latta. Alauna alas 2 medyo bumababan. Idi ko angit ito do na DJ oxygen. Ag oxygen ka ako nakitwen ko na. Idi bandang alas 3 nairidepak nga dete jakamo no anat aramidek no apay nga bigbigla aklat nga naturugen nagtagtaga ina pak DJ pare. Adda bakit nga dete kasla nangipalting kanya akon nga agawi ka je balayo isaganam amin tanudakes ni gasat nila kay mo amom ter aramidemon ko na bandang 5 o'clock nakariing akon Nagawit ka man. Nagawit ak miteng jak tinaltalyaw isona, jak pinagpagunyan isona manong bahala ka ken Arnold den ko na nagawit ak 50 pesos lat kwartak kadeta. No apay DJ food house mi ngem patakder ko idi kwa adda dete kasinsin ko nga puneraria amyanan. Kuna kanya na ket ape adda kadtoy kuna kanya na ket umay gumatang paksi mabisina kon. Ape kasat langam ko na kanya ket awan ay kasi no yung kaso dakis tigasat ni Arnold ket amo no katararami demon ako. Apayen basta adda nang ibaga kanyak nga bakot paisagana na amin. Amom latatay kayat kon ko na. Nagawid ak man di ka ije balaymin. Diyan nasang petak digyan nako sang sangit da. Pag sang sangit ka mama,
Awan ko, nagtalaw. Imbes nga mga anak, agdi ko sakaan. Nagawid ak manon, no ape, naglugan nak tricycle. Nagsubliak manin, jepod house min. Ano aramid ko na pinaibak man nanting nga basyonin. Tita Jack may pekpek sa ito ring nakit. Isaga na yulat ta amin yung dakas tigasat ni Arnold. Hangko kayat, gibalay da nga dakkel, ti papanan na. No dikat gibalay ko, ure ragrag basta ijay, pa ka. Mansayagan na ko na. Kaya di nagsubli ka sa ospitalan. From nagsublag di hospital, may di kwartak lang is 50 pesos. Nakita di wallet ko, awang gayang pagpletek ti tricycle nga. From di crossing, aging gana di hospital, nagnagnaak man ni Jayon. Mhm. Di makadanak iji hospitalen. Kasla tiniknak, riknak idi ko kat, dati sa kakat, agtatapaw nga magmag na nga, hanadum kat iji datar kat nagpudot pa eh. Ata semana deta. Hindi makadanak di hospitalen, na apay awang ti asawa kun na clear mo di kaman. Dito nagsanodak tenak kumakitan ije murgen no tiyan na murget yan nan. Ngem di bakit nga mesa nga pasyente agtutugaw. Nana apay awang mat dete lakay ko na yung kabilan da ko. So ibagbagam ko. Hilakay mo DJ na bangon dat tayong kat agtutugawin. Apo kaslakla dete DJ ko madate sakit si baro kong gutot dete naikat anamin pinsan DJ sakit na. After 30 minutes nga apungulbek iso na kat umay ni Dr. Thomas, umay ni Dr. Silvestre, Dr. Utaysa, Dr. Katubay, nagaduda nga doktor nga may kaday jayon. Anak ko na da, milagro na da. Wan, kat papalakpan na. Apay doktor ko na kat congratulations. Apay ang doktor kat imbag tapim mutok de jay rimwar amin nga toksik di uneg na ko. Ay, thank you Lord. Rimwar amin mo. Dikit kahit nang sa ni Jayan nga talaga nga sigurado nga nakalasa tayo. Kasi after 1 week, sarkat painumin at danumin. Kasi 46 days miss 46 days yun sa di ospital. kasi before nga agawid kami kat 1 week na laing nga nangantina po yung sa nagakawid din. Okay. Ito yung pabangaban na yun na nakalasat ni lakay mo kada dyan nga klase ti sakit ako na the 1 in a million lang makalasa. Milagro. Milagro talaga. Kasi idi agawid kami kat nagpapalakpak da peta. Hay, di mo lam mo, 8 nga pasyente na tayo may panggap and that case. Kaya nga sa siyam da 8 tinatay ni iso na lakay lang mo. nagbiyago. Sa naga nakasuswerte ni Arnold basta. Nakasuswerte ang At dapay may sa istorya semana deta. Nagapok iji simbahan na panaglagi man detay rosaryo. Iji sango ti chapel di simbahan deten silang triangle ijay. No ape agtutugaw agsang sangitak. Jak napuputan nga amin nga dudoktor maning kat napalikaw ka nga nakgayam. Kat nakakita mga agsang sangit ijay sir nga kunakit aywan apo kunak semana ikam tipyaken karadkad tila kay ko. Tauri awang kwartamin kat sikat ti mga atibay kan kanayong kanya anak. Ape di maka ibang ti ulok ket doktor. So damanen pinalikaw-kawan dak man kadiji nga triangle di hospitalen. Hindi sango ti chapel idi. So kung nakat apay ko nak di ba mo da istoryan lakay mudtoy. Thank you kami. Kunang Dr. Thomas, may panggap keng ka hanak na kapan American ta didak pinalubusan. May panggap istorya ni Arnold. Hospital mo na. Handa kayo na panawan di pasyente. Handa kayo na panawan di pasyente because of Arnold nga naimbagin. Okay, naimbaga na yun. Si Bibia kayong gana kita ni Arnold. Until now. Huwag kita, naggraduar kita, anak mo maamin, anak nyo. Naggraduar daan. Sino ba? Ni Arnimel, ni Arnold Jan, ni RBK. Nurse J. Inauna. Nurse, sir. Agub obra caregiver pala J. Jamon. Canada. Kanadan. Ni Arnold Jan. Ni Arnold Jan kit aggaskas tapay laeng dati ti trabaho na pelat agluto-luto pelat Canada kasi oray na di papers na. Oray na arbikit kas jemet. Okay. Ket dati nga may kapat. Ay na ket kasta senior high na pala J. RBK. Ariana Angel. Dati number 3 kayo dyan. Ariana Angel. Okay, kan magpadasan niyo sama ti nagtutor. Alakat kasi napod dyan sa circuit namin duwa kami ngagsubli-sublit Kanadan.
sa Balila Dubai ken ala di Hong Kong pa. Kasi Hong Pai. Uy, Kumusta yan na. biyag yun? Naragsak kayo? Naragsaka kun serta at least ket uray kasanot kinarigat ket inik kan nakampay na apo Diyos ti second life ni Arnold. Nakita na pala ti apo ko na Munot apo ko. talo. Iti talo. Ni Jay now na ni Arnimel 2 tapos Mm. ni RB Kate Mesa. Parigat talo. Mm-mm. Oo. Ket, may isa ka dagiti na pagkasatan na nirmula ito yung alagip tinapalabas, Search of the Milunga. Search of $1 million Amazing Story, iti Reynaldo Rey Fiesta, Mm-mm. Sentenciador Award. Bali mo man nga, awisan na kita agbibuyat, maki-contest naman ka natin kapasalit. Yun nga rod sir, alagat agyaman akta siya ti Mesa na padayawan. Ala ikmet te Riknayo nga agsurat ken ni Sir Nemi Ruiz na napintas dito nga paset kibiyag tayo te karirigatan aparte pinagbiag nga pinagbalbaloy ket adu ti mangmangyag tayo nga pagulidanan. Nagayang tayo nakaalan na dyan sagit nila kayo mo? Kinamammartek na Kaya nagsisigarilyo pa eh. hanunay sir. Hindi. Idi. Kasi no, da kinaguranan, aglalo ti site na, mother side, pamilya na kunak manlangin. So, uminom. Uminom tahanan uminom. Polos, kabuteng na pa iting minom. Baka din ang pagihat ng mga Aanin. angot. Diyan yung angot nan. Isot waiter, ginom digay waiter ko, isot waiter dan. Okay, thank you. Nirmla. Ayan sir. Kaya nang ikagabsan na buya dito yung parang interview tayo. Dito yung 9th grand finalist tayo. Kaya the best letter of the month of September ni Mrs. Nirmla Miguel Sadio. Ini Barangay 1, San Juan, Poway, Ilocos Norte. Papagayama dati ng timay kaduan ng 30 minutos sa paset ti programa Lagkip ti napalabas. Kasi magkag itay damo, ngayon ito nga oras, intayo masang ili, dito 9th grand finalist tayo, the best letter of the month of September, dito may kasyaman nga grand finalist tayo papagayam ka dito Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ngayon tayo panangitid, kan kuha na dito Certificate of Appreciation, kaya kastamot din dito cash prize na papagayam. Ibasa tayo sa kabayangan patakdiren. Yan, Action Radio, DCJC Lawag, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. The best story is awarded to Mrs. Nirmla M. Sadio. Iti Barangay 1, San Juan, Poway, Ilocos Norte, for being winner of the best story of the month for the month of September 2025 and for qualifying as grand finalist for Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti programa nga lagip tinapalabas, program DCJC Action Radio Lawag. Agninervyos ka. Nemesio Ruiz, host, nagpirma, Attorney Nick N. Malasig II, Station Manager, kastamatan kini Reynaldo Fiesta, sponsor, iti Honolulu, Hawaii. Tengarutan mapatakdiren ni Mrs. Nirmla M. Sadio, iti Barangay 1, Poway, Ilocos Norte. Tapno alam na ito'y, awatin na ito'y Certificate of Appreciation nan. Pastika ako man rin. Ayan, tan. Wow. Kaya nga kastamatan ito'y cash prize. Thank you. Okay, ano ti Rick na ti mga bak Nirmla? Jack expectan na mga bakak sirta nervyosa. Naragsak. Apay, amo expectar nga magkakit napintas mo ti istorya. Napintas ta kinagpesoanan na aga puti puso, agpepeso, amin iso nga naglagan da ito rik na nga umawat ka deto ikat kas may nga napadayawan alakit suportaran dak ko may viewers ko barbana dan met gasgasat ko ken addad tuyen napasama ken. Yan. Ano ti na may dubdum di kaumodyanan na ibasa mo't langin ti pakasalitaan nyo iti radyo ken nabuya iti intero nga lubong
ano tinarik na midibag, ay, istorya gaja, kumusta, napita si istorya, hindi, mangibagbaga din tayo, ano tirik na. Tinagpaisan na circuit, idi maibasa deta. Adda kaming agwere-weret kanila kay ko kadagiti caters mi iti para 27, 26 na pasamak di jay. Di sumang petak ay di pag adda kam dino nagjaylugan. And that time sustoymet nga nangeg kon ket agikis dapat kay ko sinanata madamati panging padengeg da kadi jayan nga mesa ka na padayawanin iso nga pagyamyaman nak launay ken kamok dagiti ipag ko nga dadat Canada na buya da amin dagi jayan ket ado pa ket tigri da kanya kun nga di napasama ket agpaypayso. Adda ni Miss lakay mo tayo. Ayan, dati ket isot na kasentruan di istorya datay 1 in a million ti makalasat iti kastoy ti klase na Hemorrhagic pancreatitis. nga sakit ko na ni doktor. Anang tawon ni? Third year kahit si naunayo di. Di jakbat na kung Manon nga tawen na sipod na hospital ni lakay mo. siguro at 16 years 16 years. Imadatoy tang nakasalon-salon at Madag Arnold, pakita ka man. Ayan, ni Arnold. Ayan, dati di sinang sangitan ni Nirmla in hospital nga nagkarkarara nga sapay kumata, ispalin nyo ti asawak. Agpepe sa amin di kijay. Ta uri no makikita da kam di hospital. Tinagan ko pa ket ijayan ket kastan. Chicken pie, tadete business me. Isot kasta kidi ko ket no makita da kami ket nadan chicken pie ko na. Ura siya may hospital ket syempre no nakabung tingi rupam. To no makita dan ket ni met gaya manang nermla dan chicken pie ara aga karibus dan to mangkastaan kan ta halos amamudak am ni doktor o tay sa binigat nga umay nakita ni Arnold idikwa binigat nga umay na check up na nagsasaadan kasi ada istorya na to hospital iso nati umuna amin nga pagbiag da to hospital halos walo nga pasyente itinataymet kadejay nga kadamit hospital iso na lat nagbiag Kadagiti grabe iti kasasaad kasta na. ka case hemorrhagic pancreatitis. Ayan, iso na nakalasat. Iso nalat nakalasat. Iso nga adda istorya na ni Arnold ita Mariano Marcos Memorial Hospital nga iso nalat nagbiag. And that case. Nirmla awisa man dagiti tayo dumdumngay kinagbuyboyat ag surat damot iti programa tayo. Kakabsat ken gagayem. Awisan kayo nga agsurat met kadetoy programa ni Sir Nemesio Ruiz ta kasla ipakdar tayo met dete aggaputi puso tayo pasamak tibiyag tayo ken istorya tibiyag tayo ket ididamok amangeg makasangit akpay met ta syempre jaknam naman nakaswiti istoryana inistorya insurat ni Sir Nemi ngem impapuswan launay detoy nga napasamak ket alak matay riknayo nga agsurat ipila yung matay istorya at biagyo tapno maamantay met iti ken ado ti pagpakasursurwan ti tattao ken ubing nga mapasamak ka detoy kasla ka detoy napasamak ken lakay ko dagiti mamartek apo denggen nyo Ay, isot gapo na nga, imbaga na nga talaga, arak, gapo na. arak di nakagapan na detoy serta syempre ket ori anawaem na isot biagda ag nagpatingga tataan hanamot uminom hanapem og sigarilyo idi kwa kas diso na Ala. isot nagbaling nga waiter dagiti waiter ko na isot at agiinom Isot agisar. isot mangsad kadakwadan Isar man nagtumat nga rod. Congratulations, Nirmaya. Congratulations. Okay, congratulations. Okay, and kaya nangigan, kaya nabuya kabsat, nagiti agasawa, niram lagi ni Arnold, dati pakasaritaan da, kaya isot napili nga best letter of the month of September, ken isot ay 9 grand finalists, iti lagi pinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Santencedor Award. Grand winner ka, umawat ka iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kaya, dito kita gapo amin kini Reynaldo Rey Fiesta dito sa Hawaii. Ito madama kang dumdungay kita, kinagbibuya, paki-share, paki-like, dito yung
video tayo. Nada kang bibuhay iti page di Paring Ray. I-follow mo. I-follow mo ko ma. Kasama tayo no YouTube channel ni Paring Ray. Tingka pagdinggan. Pagki-share. Pagki-like. And kasama tayo ag-subscribe kayo. Kahit kadagiti amin nga ag-share, agla-like ka. Kaya nagpalpalo ka rito yung page ni Paring Ray nga Ray Piazza Sentenced Award. Thank you very much kada kay aming nga sa pala. At ito ni Manong yung Nemi Ruiz. Thank you for watching.